lawei phi sai sim part chakne ka banta balai so kane ka jing ka junga lo ki trigonometric identities jo sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ne pe yang ne ka jing kli root over 1 minus sin square theta 1 minus cos square theta is equal to cot theta. The assumption on the left hand side is equal to root over of 1 minus sin square theta 1 minus cos square theta. Lada ni pe yang dai 1 minus sin square theta kane ka dai cos square theta 1 minus sin square theta the cos square theta 1 minus cos square theta the sin square theta ta and thought on to sin square theta ya une kalong ko ni nomor ni square ngala ban bu ang no apa ka bracket ane kalong square une square nomor une la ngi wengi no square umi 1/2 1/2 into 2 talang ni ni suk cos theta divided by sin theta 1/2 nadang la wengi no square root but une ring 2 no 2 asa cancel the rasa sta cos theta by sin theta yang le ane rasa sta cos theta by sin theta cos theta by sin theta negative cot theta is equal to cos theta divided by sin theta the cos by sin ane ka dai cot theta kawai ha but kane ka right hand side jong kane ka chikri and this can plus so thori kane pos bang kane banta khnang mo pula ban so thu chu chu nan le par sa ko banta but hi kai da kawai kane kusa halo chu kane ngila ban sim da kanu kalo ngila ban sim kane ru 1 minus tan square theta divided by cot square theta minus 1 cot square theta minus 1 which should be equal to tan square theta so left hand side is equal to 1 minus tan square theta cot square theta minus 1 that's right but now let's can make it flat take 1 minus tan is sin by cos so sin square theta by cos square theta or cot but uday cot square theta cot square theta ne uday cos square theta divided by sin square theta minus 1 te kane kalong cos theta minus sin square theta ne square divided by cos square theta kane kadai gadisiam LCM kane kalong cos square theta minus sin square theta divided by sin square theta madang ipa yang ne ka numerator jong ne ka numerator jong kane ka numerator kane cos square theta minus sin square theta ba ye ka denominator kane cos square theta minus sin square theta kane nila ba nya pom kumno ngin so thu ba nila ba nya pom ya kane ngan yai ban ne kane ka long cos square theta minus sin square theta divided by cos square theta la da wen no ya kane por ko division अपन कला multiply turu kane kalong sin square theta divided by cos square theta minus sin square theta kane wat kane la ne pom la ne phla ne pom no rang ru kane kami sin square theta by cos square theta te sin square theta by cos square theta ni la ban tho sin theta by cos theta over square une sin by cos kama une tan so kane kana tan square theta which is equal to right hand side but kane chuba ya kane ka bangai kai phi namar ba namdam ka chaka ba he ane takada nangni ngara sene bat na tho ne kanma na phile school ni bane ne phide banya lan palan thik pathik ben ba ben umdai bane namanga namon jaka sin sport bane thada ma le ne ranges kan phila so tho ikani ba nakaman nakaba pensitom jadi thang minot na susu bane ikani nan berbor bersenran dan tajuki semua like mak subscribe ya video juga apa YouTube ke bawah kata Shaiphyrnai dan like pila komisi